ሮበሌ ከሷ ጋር የነበረው የልጁ አባት የተባለው ፎቶ እኮ ሌላ ነው። ከልጅቷ ጋር አብሮ ሲዞር የነበረው ከየትኛው ልጅ ጋር? እዚሽ ተደፈርኩ ከምትለው ጋር። ይሄኛው ነው ልጆቹን ደምቢዶሎ ላይ ተማሪዎችን ጠልፎ ለፋኖ የሰጠ። ይኸው ብርሃኑ ጁላ ተናገረ እኮ። እኔ ደግሞ ማስረጃ ሌላ ማስረጃ እሱ ከፋኖ ጋር ሲሰለጥን መሳሪያ ታጥቆ እኔ ማስረጃ አለኝ። ከዚህ በፊት እዚህ ላይ አሳይቻለሁ። ማስረጃ አለ ግን አቁሟል። ልጁ ኦሮሞ ነው ቮይስ አይደለም። ይኸው በላይ በቀላ እንዴ ኦሮሞ ፋኖ ጋር ሄዶ ይታጠቃል እንዴ? አንቺ ደግሞ ምን ነካሽ? በላይ በቀለ ልጁ ኦሮሞ ሳይሆን ኦሮሚያ ውስጥ ነበረ። በኦሮሞ ስምና በሸኔ ስም ነበረ ልጆቹ የጠለፈ ነው ያለ ብርሃኑ ጁላ። ያ እዛ መሪ ነበረ። አሁን ይኸውላችሁ ወለጋ ውስጥ ምን አለ? ፋኖ በድንበር በኩል ገብቶ ወለጋ የኦሮሚያን መሬት ይዟል። የኦሮሚያን መሬት ስለያዘ እዛ ስልጠናቸውም እዛው ነው። በሰፊ ነው የያዙት። ወደ ስንት ቀበሌ ነው የያዙት? ወረዳ ነው የያዙት። ስለዚህ ብርቱካንን የጠለፈ ታጋኝቷል። ይሄ ሰውዬ ይታሰር ይያዝና ይሄው ጠይቁት እጃችሁ ላይ። እኔ አይደለም ያልኩ መንግስት ነው ያለው። ለምን እሱን አትጠይቁትም? ብርቱካንን የደፈረው ይሄ ነው፣ የጠለፈው ይሄ ነው። እንግዲህ ከዛ ውስጥ ነች እሷም። ከኦሮሞ ህዝብ ላይ ውረዱ። ቴነችና በፌሮ ደፈረኝ ኦሮሞ ትላለች። እንዲያውን ደግሞ በፊት ስጋ በላ ምናምን አቦኑ ረቢ ጉርጉዲሴ ነው ከነ ፌሮ ማት ጎና እውነት ለመናገር እኮ ማለት ነው ሴት ልጅ እንኳን በብረት ተደፍራ ይቅርና እግዚአብሔርን እንደዚህ በተግባር ራሱ ተደፍራ እንደዚሁ ራሱ በኖርማል በተፈጥሮ ራሱ ይጫዋሉ ሴቶች እንኳን እዚህ እውነት ቁም ነገር ሲሪየስ እውነት በኖርማል ራሱ ብትደፈር ማለት ነው ጤነኛ ማትሆንም ቁማ ማትሆንም በፌሮ ይቅርና ማለት ነው። ሰው ማጣት በፌሮ ተጨቅቆ እንዴት ቁሞ ሰው ውስጥ ይሄዳል? እስቲ ይሄ እኮ ለማንም ጥያቄ ነው። ከረሰው ብትሞተው እንጂ ተርፋ አትሄድም። እኔ ልጅቷ ተበድላ ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ችግር አላት። የሆነ ነገር ማለት ከዚህ በፊትም ኢቢሲ አፋን ኦሮሞቲም የሮ ብራ ረት ዱበና እንተልሱን ከንኬኛ ዋን ሽንጎቴ ዱረ ዋይራ ከለቴቶ ቦደ ዋን ሽንጎቴ የሮ ብራ ታሰቡና ሰኒረት መጀሩ መከና ረት ትይፈና እና ኢቢሲ ከዚህ በፊትም ስተሰርቷል። አሁን ልጅቷ ሌላ ነገር ወይም ቤተሰቧ አባሯት ሊሆን ይችላል፣ ደሃ ልትሆን ትችላለች። እንደዛ ነው እንጂ እቺ ልጅ ከዛ ከተማሪዎች ጋር የተያዘች አይመስለኝም። ምክንያቱም የምትናገረው ሁሉ ድራማ አጥንታ ነው የመጣችው። ግን የሆነ ችግር እንዳለባት የብር ችግር እንዳለባት ደሃ መሆኗን የሆነ ነገር ተበድላለች። ይሄንን አምናለሁ፣ ያስታውቃል ከፊቷ ላይ። ከዛ ውጪ ለዚህ ልጅ ይሄ ልጅ አሁን ታስሯል። ሮበሌ ምን ኦሮሞ ነኝ ብሎ የአባገዳ ልጅ ብሎ መጥቷል እኮ እንዴ! ፋኖ ነበረ ከዚህ በፊት እኮ መጥቷል። እኔ እኮ ኦሮሞ በፊት ሚኒሊክ ዘመቻ ካሉት ጋር እጅና ጓንት ነበር። አሁን ግን በዛን ጊዜ ነው ስልጠና የወሰደው። ምን የሚባል ወሬ ሰማው። አይደለም ውሸት ነው። ያ ውሸት ነው። ያ አሁን ኦሮሞን ለመሰለል ነው፣ ብልጽግናን ለመሰለል ነው ነበር ማለት ነው። አሁን የተመለሰው ብልጽግናን ከፋኖ ውስጥ የተመለሰው ብልጽግናን ለመሰለል ነው እንጂ እሱ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም። እንዴት ኦሮሞ ሆኖ ለዛም ወለጋ ተወልዶ የወለጋ ኦሮሞ ፋኖ ጋር ሄዶ ይሰለጥናል? አረንጓዴ ቢጫ ለብሶ ለዛው። አሁን ራሱ እኮ ኦሮሞ ነኝ ካለ በኋላ የአረንጓዴ ቢጫ አልለበሰም። አረንጓዴ ቢጫ ነው የለበሰው። ስለዚህ የብርቱካን ጠላፊ ተገኝቷል። ናፍጠኞች ይኸው እሱን እንትን በሉ፣ እሱን አሳስሩት። እንዴ ሽፍታ ፍንፍኔ ውስጥ እያለ ለምን ጫካ ትፈልጋላችሁ? እስቲ ማን ናፍጠኛን አስከሰርቲ ናፍጠኛ አላችሁ እዚህ ውስጥ? እስቲ አንድ ናፍጠኛን አስገቡ። እነሱ አሁን ይኸው ተገኝቷል። ወንጀለኛ በመረጃ ተገኝቷል። ሂዱና አሳስሩ። እስቲ ከዛ አካባቢ የሚመጡ ይሄ ያነጋገር ዘይቤያቸው ራሱ አንድ አይነት ነው። አይታቸዋል። አሮጊቷ 18 ዓመት አርግዤ ነበረ ያለችውም ሴትዮ እንደዛ
ያችም ሴትዮ እንደዛ ደም ሲጠጡ እና የሰው ልጅ ሰውነት ጨው ይላሉ። እነሱ ሲያደርጉ እሷ እንዴት ተረፈች? እሷ ማብራን የበላቸው ወይስ ቆማ እያየች ነበር? እና ውሸታቸው በቃ እንደዚህ ፊት ለፊት፣ በዛ ላይ ያነጋገር ዘይቤያቸው አንድ አይነት እና ትንሽ እፈሩ፣ ተመለሱ ወደ ማንነታችሁ። በጣም ያስታውቅባችኋል። በጣም እችኛዋም ደግሞ እኔ ከ17 ዓመት በፊት ቬንትሌተር እጄን ቆርጦት ሮበሌ ዱጋረቢ ላይ ኦ ማይ ጋድ ሆጂነት ይዱፍ ሮብዬ ስራ ላይ ነው ያለሁት እና ይኸውልህ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደማውቀው። እሺ አንድ ናፍጠኛ ገብቷል መሰለኝ። አንተ ናፍጠኛ ለምን ሙት አታደርግም? እና ትንሽ የሆነ ስንጥቅ እንኳን ቢሆን ጠባሳ ይቆያል። ኪድ ቆረጠኝ እንዴ! የተገረዝን ቦታ ራሱ እኮ ጠባሳ አለ። ከለችና እቺ በምንድን ነው ነበረች እንደ እሷ እንደዚህ የምትሰነጠቀው? ወይ እነዚህ ሰዎች ድራማ ሰውን ማን ነው የሚያወርደው? አታውሩ፣ ሰውን አታውሩ። ሞዴሬተሮች ሮባ ኤርገዱ ካ የው ኤርገትስ ይገልቻ ኬን ነው የምፈልገን ታብታብ ጉራሜ ወሪ ኬኛ ሮባ ለይሄ ያሮያም እኔ ምን አውቃለሁ። ያ እንደዛ ብሎ አሁን ስም ሰይሞ መጣ እኮ ኦሮሞ ለሁሉም እጅ ታጨበጭባላቸው። ዛል ወይ ሳሸር ጉዲፍ ነኝ ሀዊ አራኔ ቲክቶክ የለኝም። ይሄ ሰው ያልወድም እኔ ከድሮ ፋኖ መሆኑን እኔነት ሁሉ ስናሳይ ነበረ እኮ በመረጃ አንጥተን የልዕልቲንም የእሱንም የደምቢዶሎ ተማሪ ጠላፊዎች ፍንፍኔ ውስጥ ቁጭ ብሎ ኦሮሞ ይላሉ ማለት ነው። ለምን አታሳስሩትም? ቆይ ልጅቷ ታስራለች የተባለች ብርቱካን ታስራለች። ማነች እቺ ሉላ የምትባለው ሆስተሷ የእንትን የዛ የኢቢሲ እሷም ታስራለች የሚባለው እውነት ነው? መረጃ ያለው ሰው ተናገር። ከምጅርቱ ነጋ ውሸት ነው። አልታሰረችም፣ ወሬ ነው። እሷ አልታሰረችም። እየሰሩ ነው። አልታሰረች። ኮንዶ መስታወቂ ነበረች እኮ ፋርማሲ ሲንገባ በር ላይ ዝም ብለው እኮ ነው ህዝቡን ለማለት ነው። እነዚህ አልታሰረችም፣ አውቀው እኮ ነው። የነፍጠኛ ወሬ እኮ ነው እሱ። ነፍጠኞች ናቸው እያራገቡ ያሉት አይቼዋለሁ። ከትምህርት ስትረች ልጅ እኮ ነው ፋርማሲ በር ላይ ቆማን ከስራ ስፖንዳንትን ኖ ኢቤስ እያለ ያለ ወይ 5 ወይ 6 ሰው ሰምቻለሁ እንደተያዙ ብርቱካን ጨምሮ ማለት ነው። እና ብርቱካንን ከኢቢኤስ ጋር ያገናኛት እና ከአቅራቢዎቹ አንድ ዳይሬክተሩ ጭምር ወደ 5 ሰው 6 ሰው ሰምቻለሁ እንደተያዙ። አገርን የሚረብሹት እኮ ጋዜጠኞች ናቸው። ሲጠይቁ እኮ አጠያየቃቸው እኮ የማንንም እንትን ሰብስበው ነው የሚጠይቁት። የሆነ ስታንዳርድ የሌለው ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ፣ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያስመጽን እንትን ነው የሚጠይቁት። ትክክል አይደለም። ፕሮፌሽናል አይደለም ስራቸው ሁሉ። እኔ አንዳንድ ኢቢሲ የሚሰራ ደሃን የሚረዱ የተቸገሩ ልጆች በመረጃ አንጥቶ የሚሰሩት በፊት አንዳንድ ነገሮች ጥሩ ነው እከታተል ነበረ። ግን አሁን ይሄንን ሆነ ብሎ ነው የሰሩት ማለት ነው። የዚህችን ልጅ እያወቁ ሆነ ብሎ ነው የሰሩት። ደግሞ አብሮ እያለቀሱ ነበር። አብሮ እያለቀሱ ነበር። የእንባ እንትን እኮ ነው ያ ኢቢኤስ እኮ የእንባ ስቴጅ ነው። እኔ ግርም ነው የሚለኝ
ኦኬ አንዳንድን መልካም ነገር ሲሰሩ መልካም ነው። የተጠፋፉ ሰዎችን ማገናኘት ምናምን ጥሩ ነው። ነገር ግን እቺ አሁን የሰራችው በቃ አስባበት የቤት ስራ ሰርታ በቃ ስክሪፕት ሰርታ ምናምን የመጣችው ስቴጅ ላይ እና ተመክራ በስነ ስርዓት እንደዚህ በይ አልቅሽ ተብላ ነው እንጂ እንደው የማይመስል ነገር በጣም የሚገርም እኮ ያቺ ልጅ እኮ በጣም ለእኔ አዲስ ነው የእሷ ፊት። እኔ በዛ ታይም የዛ ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርኩ። ደግሞ የተጎሳቆለቱ አሁን በጣም ለእኔ አዲስ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከውሸትም በኢየሱስ ስም የሚገርመው ነገር ከጎጀም ተነስቶ እስከ ደምቢዶሎ የሚያደርሳት እኮ ደርሶ መልስ 300 ብር ብቻ ነው የተሰጣት። ከነቀምት ደምቢዶሎ ራሱ ስንት እንደሆነ ታሪፉን እናውቃለን እኛ። ገባህ? ስለ ዲፓርትመንቱ ስለምኑ ተዋንተ ከመጀመሪያው ማለት ነው። ከትራንስፖርቱ ብንጀምር ራሱ በጣም ከእውነት የራቀ ነው። በጣም 150 ነው አለች። ምግብ ደግሞ የባለሀብት ልጆች ስላሉ አንዳንድ በሴትነት የሚያስፈልገኝ ነገርን ከነሱ ነው የምጠቀመው አለች። እና የትራንስፖርት 150 300 ብር ለአንድ አመት ሙሉ ነው የሚሰጠኛለች ከቤተሰብ። በጣም ነው የሚገርመው። እነዚህ ሰው መከራና ስቃይ ሲደርስባት ቤተሰቦቿ ጋር አልደወለችም። ዘር የሌለው ሰው አለ ምንም ዘመድ የለኝም ወገን የለኝም ስትል የነበረው ተባለ። አማራው የሆኑ ልጆች ራሱ እናቷን እኮ እናቷ አለች ብሎ አሉ እኮ አማራ የሆኑ ልጆች ራሱ እናቷን አመጡ ፎቶ። እናትሽን ለምን ገደልሽ ብሎ አንዳንዱ የአማራ ተወላጆች ጥሩ ልጆች አሉ እውነት የምናገሩት። እነሱ ራሱ የእሷን ፎቶ የእናቷን ፎቶ አንጥተው ለምንድን ነው እናትሽ በህይወት እያለች ሞታለች የምትይ? ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው። እነዚህ ኢቢኤሶች ጋዜጠኞች መጠየቅ አለባቸው። በህይወት ያለው ሰው ሞተ ብሎ እንዴት ያቀርባሉ? እኔ አሁን ብርቱካን ቆይ አሁን ዳቦዬን በፌሮ ጨቀጨቁኝ አለች። እሺ አሁን ያንን እንዴት ነው የምናውቀው? እንዴት ነው የምናምነው? ዳቦዋን ከፍታ ታሳየናለች። የማይታይ ቦታ እንዴት በፌሮ የሰው ልጅ ለዛውን ብልት በፌሮ ይሸቀሸቃል? በህይወት ትኖራለች? እንደዛ ብትደረግ ቆማ ትሄዳለች? አትኖርም። እግዚአብሔር ሴት ልጅ ፌሮ ገብቶባችሁ በጭራሽ ምን አይታሰብም። እንዴት ነው ተቆሞ የሚኬደው ነው? ምንም ነገር አይታሰብም። እንኳን በፌሮ ማጸኗ ተወቅታ ይቅርና ጭንቅላቴ ተመትቼ የምትል ራሱ ጭንቅላት ተመቶ እንኳን ሴት ልጅ ወንድ ልጅም አይተርፍም። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ ጌታ የማይመስል ነገር ቢነነስር ስነቃ አጠገቤ አካለ ስኩል ምናምን አየሁኝ ምናምን ትላለች። እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር እየታዘባችሁ ትሉ እናንተ። አንድ ተደፍራ፣ ሁለተኛ በፌሮ እንደዚህ ብሊቷ ተወቅታ ሳትበላ ሳትጠጣ በምኗ አቅማ ነው ተመልሳ የተነሳችው? ጌታ ሰው ጉዳት የደረሰበት ሰው አሁን ብልቷን ብናይ ብታሳየን ብልቷ እንኳን በፌሮ መነካት እና አልተገረዘችም። እውነት ትልቁ መርማሪ ነበር መሆን የነበረባት። አልተነካችም እንዳትሩ። እንኳን በፌሮ አይደለም እንዴ በፌሮ ድንግላት እንዳትለን። ድንግልስ አትመስልም ሞሎክሴ ካልሆነች በስተቀር። ምን ልጅውም ለልጅቷ ስክሪፕት ተጽፎ ነው የተሰጣት። ይሄ ሁሉ ድራማ ይሄ ሁሉ በቃ እንትን ሎጂክ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የኦሮሞ ጥላቻ ነው። በቃ የኦሮሞ ጥላቻ ጉሮሯቸው ላይ ቆሟል። አሁን እያስተዳደረ ያለው መንግስት እንዲወርድላቸው ስልጣን እንዲለቅ ተንኮታክቶ እንዲወርድ በቃ እነሱ እንቅልፍ የላቸውም። ይሄን ነው በቃ ድራማ ሲሰሩ የሚያድሩት፣ የቤት ስራ የሚሰሩት፣ የማይቆፍሩት፣ የማያወጡት ተራራ የማያሹት ውሸት የለም። ጥላቻ በቃ ይሄን ሁሉ ልጅቷ እንድትናገር ያደረጉት እሷ አይደለችም። እሷ አስበው ምናምን አይደለም የተናገረችው። ተመክራ
በስነ ስርዓት ታስቡበት ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው ተመካክረውበት ምናምን የተሰራ ስራ ነው። ምናልባት ሉላ ትወቅ አትወቅ አይዶን ነው ገብቷል። እና ምናልባት እንግዲህ ሉላ ጋር ደውሎ የሆነች ልጅ አለች የተጎዳችና እሷን እንድትናገሪ ለህዝብ እንድታደርሽልን እንፈልጋለን የሚረዳትም ሰው ካለ ምናምን ተብላም ሊሆን ይችላል። ሉላ አይታወቅም፣ ወይንም ደግሞ አውቃም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዛ አይባልም። በእናትህ አንተ አንድ ጋዜጠኛ እኮ አንድ እንግዳ ሲያቀርብ እኮ ከዛ ከዳይሬክተሩ ጀምሮ ሁሉም ነገር አይቶ እኮ ነው ወደ መስኮት የሚያወጣ እንጂ ዝም ብሎ አይደለም። ሁላቸውም ያውቃሉ። አከለ ያቅም ሁላቸውም ያውቃሉ። ለምን ስራቸው ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ነገር እኮ ተጠያቂነት ወስዶበት እኮ ነው የሚገቡበት እነሱ ያውቃሉ። ወደ 50 ሰዎች ናቸው ይሄን ነገር የሚያሳልፉት የለም። የሚያሳልፉት ራሱ ወደ 50 ሰዎች ዳይሬክተሩ አይቶ አንዴ ሁሉንም ነገር የሚያሳልፈው ዝም ብሎ እኮ አይደለም እንዴ። ምን ማለት ነው? የማያውቅ ሰው የለም። እዛው የሚቀርበው 50 ሰው ታድሞት ነው ለይቶ የሚያቀርበው። እኔ ደግሞ ልንገርህ ባለ ሀብቱ ራሱ ይሄን ጉድ ያውቃል። እንኳን ሰራተኛ ያስፈው ባለ ሀብቱ ራሱ ያስፈው ጅራ ጋሪዳ ኤርጋ ከሌሰቲ ሲኖርዶፋን ቱሬ ያኒ ገቻ ያደ በሬዳዳ ማረግቻ ገለቶ ያኒ ገቻ ያደ በሬዳዳ ያደ አራቀረት ሲኖ ጀለሬ ነገሩ ከሌስ ጀለም ቱሬ ዳገፍቶ ቱሬ ያደ ዋይ ቢፍቱት ረተን ገለ ቤክታ ዋይ ቢፍቱ ዲሳ በቃ ሰኑምቲ ወር ብየ ጀርታናችሁ ማት ያው ዳሙ ተከና ነመጎዳ isinitti mun barbaade maaliif beektaa namni dhugaadha wanna rakkatas hin beektu keessa nama rabbitu beeka malee namni arguu hin danda'u waan ta'eef namni hawwii hin beekne jirtanii hawwiin tabishee turki sati anam beeku Tammi Muhammad Oye ganama amma kam godhaati ganama ka amma laale akkasiin itti bultees laalleeti ganama eegidde haakima bakka jedhame sani laallee ni geessina. Bakka geessineetiniin waan jiru achirra muutii qabatte maam lammi nitorki keessi buuse itti fufime lammi litorki isaa walii gadi oofaa jira be akkasii soolan hin dubbattu soolan illee hin dubbanne warroonni hin dubbanne illee dubbata nitorki kiyyatti innoo baay'ee rakkisaara. asayyamme nagamu bakka ganama waan jiru waan hunda laalleeti mee akkasitti akka isaan itti bulan irraa laallee geessineeti haakimni sun waan jedhuun illee adda baasnee marmara bakka kaleenna dhukkubdi minaamina jettu kanallee sirritti cheeggoonee laalla. ayyee kan booda waan jiru wal hordofna rabbi keeriyaa godhuuti waan irra ga'e isiniif hima. haa ta'u maammee koo bakka boruwan hojiin galaa boru akkuma ta'e ta'i kaati dhugaa rakkatteer taatillee mee boru ati hojii seenii rakkinaan qabu ani borummoo riftiidha dhaqeetiniin jibbaata wanta jedhee dhufa. tole haa ta'u bakka sin hordofa silkiitinii
mucaa sanas immoo hordofeen akka inni sitti laatu godha. Waan jiru bilbilaan haasofna ishii. haa ta'u ishii tole. Okay, lammii itti fufi. Ayyee galatooma waan carraan alaattaniif konnekshinii hiyyattinnoo kukkuta. Maalifi warra hawwiin beekne wallaaltanii hin jirtanii jedhu garuu zala. Hawwiinis akkuma kana biiftuun gaafa mana namaa turtu. Bilbiltee fitte bilbila walii laatanii walii bilbilanii finfinnee dhaqxee ofuma biratti fuute beekta. Hawwiin illee waan jechuun waan ishii waan hirtuun qabdu waan ta'eef fuutee gaafa biratti galtuu hin gorsine nagaamu sagaleen ko. Hin nagaamu. Hawwiin tam isheen? Hawwii salaaleen beektu. Ani beeku araarsaa beektu. Ayi beekuu dandeechanii michoonni tiktookidha tiktookii hojjetti. Gaafa ishiin rakkaddeettee bilbiltu hin dhaqxee michoon ofuma laala. Hawwiin illee saantiima of rakkaan qabu dhugaa dubbachuufi dhaqxee raawwattee gaafa achi finfinneetti bilbila walii eeganii bilbila fuutee galtee ani ishiin beeku biiftuun hin beeku garuu hawwiidha wal beekna walitti dhufna biiftuun beektu nan beektu na yaamtee akkanatti. Neetworkii keetii neetworkii isaa ta'uu dhiisu. Neetworkii isaati natti fakkaate. Turte uuma biratti yaame gaafa hawwii biratti yaami jedheeni hawwiin of biratti yaamtee waan nuti mana bunaatitti gaafa itti dubbannu suruma akka ta'e goggodatte mijoon. Ani hin beeku ishiis nan beektu garuu wal waan jiru wal gargaarreennaan na shakkitee waan nuti mijoo rakkoo hin qabu lammiin obboleecha kiyya wanna jiru sitti maa wanna jiru immoo si gargaara. In gargaaramta rakkoo hin qabu jettee hawwiin gaafa gorsitu jennaan biiftuu hin jedheen dhugaa rabbii dhugumas hin jedha guyyaa lamaaf guyyaa sadi anis qabaadheetii moti garuu amman qabu san irraa fuudhee raawwadhee tan deeme guyyaa lamaaf guyyaa sadi waan qonqoshii gargaaree maal jedhee biiftuun dhugaa bahuu dandeechi soobas jechuu dandeechi dhugaaras jechuu dandeechi maaliifii namni gaa amma jiru wal bira dhaabbatanii amma jiru walii gaafa gaaddisa ta'anii namni kana waliin gargaarre homaa bu'aa waliin qabu. Boru wal bira dhaabbatanii an Oromoodha ani maalidha jedhanii gaafa walii iyyan bu'aan qaban garuu gaafa rakkina dirqama namni wal bira dhaabbate wal bira gaafa ijjete namni wal fayyada. Dhugaas hin jedhaan amma kaleecha askinoo wannuma mana keessa kana jala deematan ture laalatan ture maaliifii baay'ee natti tolee harkaan wannoo jechaan ture beektaa. Baay'ee natti tole bakka maaliifii namni bakkuma jirutti amma dhabu amma qabu birri maallaqa bichaa mote namni yaadan sammuudhaan gaafa walii yaadee waan akkanaa jedhee wal gorsee wal deebise waan badaarra waan gaariittoo wal deebise waan tokko dhugaa rabbii dhugumas hin jedhaane birriin gargaara fi maalii gargaara maallaqa bichaa mote namni nama gargaaru yaadanis nama gargaaru annaa ol beekutu jira annaa gadi beekutu jira. Bakkeen balleejjatetti lammii kana jedhanii gaafa na gorsan amma xaawwii tana teesheeritti godhee mana kanatti yaamee waan jiru haasofsiisuu hin danda'a. Maaliif asiniin jechuu barbaade biiftuun nama akkasitti gargaarsa tasgabbuufte namni gargaarsa namattis faraduun hin barbaachisu nama tasgabbuufte gargaarsa kanas eeggattuu moti nama tasgabbuufte wanna kanas xumurattuu moti maaliif ani wanna jiru sin gargaaraa biiftuu wanna jiru sin gargaaraan tokko nama hunda wajjin nama bakka deemtutti nama hunda wajjin koflin dhiira hunda namanin anaa yaa ta'u na amantee har'a na argite na wajjin bakkeen ani siin jedhe na wajjin hin deemin maaliif namni har'a akka fayyaa qabu kanaa moti waan barbaade godhee micootan oolu bakka barbaadetti gatee biraa deeme waan barbaade irratti raawwachuu danda'a nama hunda namanin jedhee tan teechisee gorse dhugaa sin hin jedha dhugaa rabbi guyyaa lama guyyaa sadi akkuma kana akkuma sin wannootan kana boochee himattee haadha faaxeefaa namni beektan jirti ishiinis akkanumatti tiktook irratti wannootte gargaarsa minaamina guurte fi naannoo birrii 20 meeqa guurte filaal ganamuma sanbicha paaspoortii sanii guyyaa lamaa moo guyyaa sadii xumurii fi jetteen ishee haatumti faa ta'e erga guyyaa saniiti anis ishiidhaafis bilbileen beeku gaafa bilbileef silkii naalaan kaastu erga hawwii biraas deemte hawwiidhaafis silkii hin kaastu fi hawwii miila dabree akka gaafadhee tana jecha rakkteennaan natti mudiddee
Anis immoo beektaa liibii san irratti argee gaafa isaan akkana jedhaniifi paaspoortii xumuraa fi jiran argeen jira ergasii itti deebiin. Michoo haati faateefaa gargaaratti turanii gaafachuu dandeecha maaliif anamma mana isaaniitis dhaqeetoo wannoo wajjin haasa'e tokkos hin qabu gaafa sanis. Wantiin illee mubaarakuu birrii 60 guureef hin beekan argaan ture waan jechuun akkasumatti qicqicqicqicqi jettaa kagunuu nama abishoo wayii qabu taate saniif ani badama wanti hin jedhu na birallee senteeroo tokko nama na rabsin ati ana biiftuudhaati nama na rabsin ana biifta itti qomaa caanarraa bu'eedhaan ofirraa gadi darbaan. Innaa akkanatti qaqqajamte akka nama kun wanti wayii tokko akka nama abishoo wayii taate hundaafuu dhimma ishee boonurraa dheessaadha isheeti daanqamu. Namni lakkii rakkoon qabu namni amma sinnaa amma kana namaa yaaduuni waan tokko dhugaa siniin jedha dhugaa rabbii dhuguma maaliifi anis kanan dura na arguu dandeechanii na arguu dhiisuu dandeechanii namni kamiyyuu walii namni afaan tokko dubbatu namni kamiyyuu waliif gala waan ta'eef. Yoosini danda'ame obboleessa sana barbaadati obboleessi haa gorsu tokko lammata immoo mana namaa galtee achitti yoo mataa gadi qabattee mana namaa hin hojjanne asitti amma bilbilli na jala chaarjerii fudhachuu dideedha namni bilbila darbee iskiriinii bilbilaa dhangalaasu mana maadaamii dhufee maadaamiin birrii ji'a 2 dhorgattee of ajjeesti kaashiin waamee kan dandeenyee bullaa barnuti. Daa'imni nuti dhiyeenyee guddisuu dandeenyu daa'ima teenya ta'uu kan dandeessutu bari anchi ka'e bishaan. Yaa Rabbii maal dhageenya waaqa bullee kaane. Amma dhiisa bakka isin buloota koo Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu eebbifamaa manni keessan golli keessan iddoo isin hojjettan harka keessan an irraa baastan Waaqayyo immoo itti isin haa guutu. Tolli. Amiin tolli. Naannoo turaaroo bakka. Jedhaanis dadhabe nan rafaa maaliif tana nama misgaanaa hin beekne wajjin isaa 24 danda'a. Araarsaa galatoomi dhugaa Rabbii Waaqayyo. Annamas seebar dhugaa Rabbii rakkattu seenu. Anu akkasa amma na hubadhe malee Akka waan viizaan ergamee fi birrii tikkeetteedhanii birrii viizaadhanii kan paaspoortiin ittiin ba'uudhanii gargara guuraa turanii wannu akkaantii koppiraayivooti godhadhee jala taa'ee naggeeffachaa ture dhugaa Rabbii. Haati sun bakka nama simboo nagaa isaaniiti oo. Bakka isinis deemaa rafaa galatoomaa waan jennu maaltu raamite tun intalli nama awwaara calleessi taane ishirratti. Aroo. Dhugaa Rabbi. Boontu sana mana kee bani boontu. Ani qoe koshiinan xumuradhee kilaasii galeera. Kilaasii galee banaa namni banta sheeriin aggodha. Intina hordofaa bakka anis hidhamuun hordofaa himoodhaanis waan jiru sinitti himaa. Minaalbaata iftaan naqee intinaadha akaawuntii immoo yoo namni gaafate kanuma Abdallaa kennee fi baay'ee gargaarsan gargaaruu malu dhaggeeffadhu. Gargaarsi gargaaramuu malame ankara kiyyaa 32 na biratti sirratti darbeera miti rakkuma 32 ture. Kuma 32 na bira hin jirre bara. Na bira ture. Kuma 34 sana irratti dabarseera bakka wacii jirus si ergeera birrii jirus argeera. Ergeera. Dhibba 2 wayii immoo biiftuun intinaadha naan itti kenne bakka keessanas itti hima isa biiftuu boontis keessaniin hima. Rakkoo gooshaatu eebbifame galatoomii. Galatoomii tolli keenya karaa maallaqaa shirsaa keenya jedhin nuti waan si shakkinu hin qabnu maaliif haadha tana namni kan qaburraa kennaa malee kan ittiin walitti qabamerraa namni fudhate hin jiru. Yee naga qabeera. Simboo. Natti ergite ishiin 1,000. Birrii 2,000 ergite simboon illee qaqqabeera hantiire. 1,000 2,000 boontu. Chamar gootam. 1,000 yoo lama beekama baasa. Tokko innaa akaawuntiin 1,000 beekii galche. 1,000 beekin kanuman jedhan. 1,000 yeroo lama na qaqqabe.
Ayah terus galato. Tadi kau bakal undi kesanu galatoma. Itu fufna. Sodoma ramo inshallah. Amma kuma sodoma argine fi sodoma ramo kuma madigdama kakalle wotti daballe fi. Yani sare yo. Sodoma omi antara digdami jamiti. Digdami saddeet harri. La arra marti digdami torba arra boru digdami saddeet. Nanda gorei. Sa'aatiin jijjiiramne akka jiru joona gamte godha. Nagaa ambuli tolli ko galato. Jedha fayyaa.